Сябры, вітаю ўсіх, вы на канале Bike Travel Беларусь. У нас сёння цікавае велападарожжа, трохдзённае. Зараз мы знаходзімся ў Барановичах. Я сустрэўся са сваім сябрам Александром. Вітаю. Першы раз, напэўна, бачыце яго на канале. Але знаёмыя мы з ім ужо даўно, з 2002 года, уявіце сабе. Зараз мы знаходзімся ў Барановичах і будзем ехаць сёння ў напрамку вёскі Райца. Магчыма, там дзесьці заначуем. Вось. Ужо наступны дзень накіруемся ў Любча, да Любчанскага замку. І другая начоўка у нас будзе на беразе ракі Неман. Ну, а потым ужо на трэці дзень мы раз'язджаемся. Я еду ў напрамку Дзяржынска, а Санёк паедзе ў напрамку Ліды. Вось. Такія у нас планы. Вось наши ровары, гэта мой ровар, бачыце, як ён укамплектованы, все, в прынцыпе, як звычайна, толькі вы спытаеце, што вось гэта такое. А гэта ў мяне тут штатыў. Я з сабой узяў камеру, і мне спатрэбіцца яшчэ і штатыў, бо хачу зрабіць здымкі начнога неба, нават не толькі начнога неба, а астропейзажы зняць. Вось, таму без яго аніяк. Вось, падсідзельная сумка, нарулька, усё добра укамплектована, набіта по максімуму, так сказаць. Ну, як заўсёды ўзяў з сабой калоначку, а яшчэ праглядзіце, у мяне новы ліхтар Армітек. Будзем яго выпрабоўваць, паглядзім, на што ён здольны. Да яго у мяне яшчэ ёсць некалькі каляровых фільтраў. Маімі велаторбамі вы знаёмыя. Гэта байкпакінг ад Масей Байкпак. Вось, ровар Санька. Так, гэта мой ровар. Таксама сумкі Масей Байкпакінг, акрамя тых, які на вілку. Гэта Ортліп, набыў іх недавно. І вельмі зручныя і файныя сумкі. Я магу нават вам, так сказать, показаць, як яны робяць. Вельмі лёгка здымаюцца. Вельмі лёгка здымаюцца. Так, а яны яшчэ водонепраніцаемыя, так? Так, яны водонепраніцаемыя. Ливень, любы ливень, дождж. Слухай, а калі у іх наліць вады і давязеш да Райца? Давязеш? Напэўна, давязеш. Я спадзяюся, што так. Вось. І што мне падабаецца ў іх, што яны вельмі зручныя, як бы мовіць, защелкиваются, то есть вот так вот, с таким типом, и все, это вельмі. Ну, гэта, конечно, зручна і круто. Вельмі зручна. І яны, як вы бачыце, стаяць на амартизоннай вілцы. Так, немцы на звычайнай придумали МТБшнай. Вось такія бонкі, якія крэпяцца вось з такімі металічнымі, як бы сказаць, флянцамі. І держацца яны вельмі добра, і калі ты крэпленне зацягваеш, то тады яна яшчэ мацней держыцца і ўжо з імі нічога не адбудзецца. Вось, у пярэдняй сумцы ў мяне, як звычайна, гэта палатка, тут якісь такі коврик, там. Тут менавіта толькі спальнік. Спальнік у мяне на 0 градусаў. Мы не ведаем, можа ночы будуць даволі цёплая ноч, але ўсё ж такі это ранняя вясна, можа і спадабіцца. Я не ведаю. Так, а я сваю падсядзелку ўзяў таксама цёплы спальнік Турлан. Турлан SP2. Ён, праўда, вялікі вельмі, але я яго запрэсаваў сюды як мог. Бо свой летні лайтовы я пабаяўся браць, бо ён всего на 18 градусаў. Я думаю, што вельмі рана браць летнія спальнікі, бо яны разлічаны на 15 градусаў, а ночы, асабліва калі ты будзеш каля вады, гэта будзе на пару градусаў яшчэ ніжэй. Таму, каб адчуваць сябе камфортна і спаць добра, гэта вельмі важна ў паходзе. Я лічу, што трэба браць з запасам спальнік, і менавіта такі ўзяў, гэта Трамп мікра, мне здаецца, штосьці такое. Ну, потым, мабыць, мы вам яго пакажам бліжэй. Можем, да, потым так пакажам. Вось, ну, такая вось карціна, сябры. Ну, а зараз мы ўжо гатовыя адпраўляцца ў падарожжа, садзімся на коней і выязджаем з Баранович. Пагналі!
Шепка! Заехали у Столовичи. У Столовичах уже бывал не один раз. Тут есть пригожий костел Сердца Иисуса, побудованный 10-100 годов назад из червоной цеглы, такі неоготичним стилі. І ось такий білий храм православний. Так, а ось по левому боку это костел. Мы подъезжать туда не будем. Кто подписаны на меня, уже не один раз бачив гэты храм в інстаграме. Ось. Надвор'е цудоўнае. Санёк едзе, музыку слухае. Пакуль я тут фотаграфірую ровар у адуванах, Санёк стаіць, чакае мяне ля трасы. Цудоўная вясковая дорожка, асфальтаваная. А на сонцы горача, хоць ветерок і дуе, але сонце припякае добра. Спыніліся ў цянёчку, тут ось такія бярозы растуць. Лавы. І там ось нейкі мемарыял у далечыні знаходзіцца. Зараз падыду бліжэй, гляну. Цікава, што там. Ну, магчыма, помнік ахвярам Вялікай Айчыннай. 29, зорачка. Ну, падыду, прачытаю ўжо раз, бо здалёк не відаць. Зараз глянем, што там. Так. Здесь был трагически прерван полет летчика-истребителя корвата Владимира Николаевича, первого героя Беларуси, с честью выполнившего воинский долг. А вот это крыло самолета, хвостовая частка, мабуть, 29 номер. Вот так, тут разбился летчик Корват Владимир Николаевич. Новенький асфальт кладуть. А до Абрамовщини в напрамку Світязі. Цудоўнае месца, каб припаркаваць свой ровар і не хвалявацца за тое, што яго хтосьці сапрэ. Гляньце, колькі тут камер натыкана. Марожка на заправцы. Зараз знаходзімся ў гарадзішчы, пад'ехалі да старога каталіцкага храма. Я тут ужо раней таксама бываў, але вырашылі сюды пад'ехаць, каб вам хоць штосьці паказаць. А то такі едзеш і кажаш, я тут бываў, не паеду, тут таксама бываў, не паеду. Ну вось, давайте паглядзім. Ён зачынены, храм. Ну, хоць крыху я вам яго пакажу. Внутры ось так выглядае. Тут наверх ідзе лесвіца туды. Растуць туі. Зараз покажу цікавий ракурс. Я помню, десь ось адсюль рабіў фото. Опа! Як воно тут виглядало. Десь ось так, але тільки фото було вертикальне. Виглядало прикольно. Парафія Маті Божої Ружанцевої. Ось там ще цікавий будиночок невеличкий з такою пригожою чарапіцею.
А тут у гарадзішчы нейкае свята, мабыць, нейкія майскія, ці што, зараз пойдзем і ўсё даведаемся. Так, Санёк? Так, ну сейчас мы как бы разведаем обстановку. Вот. Посмотрим, что к чему. Гэта движ. Так, сябры, я не ведаю, як гэта здарылася, але вось што у нас тут атрымліваецца. Вырашылі мы крыху пасядзець на гэтым свяце, там нейкія ўзнагароды на сцэне ідуць. Ну мы рашылі крыху перакусіць і вось крыху допінга взялі таксама. Для чествования именинников на сцену приглашается председатель районного совета депутатов Алексей Геннадьевич Еременко. Все, сябры, едем далей. Побывали в гостях у городища, поели шашлычку, едем у напрамку Райца. Приехали, тут такая вот рачушка протекая, там в озеро с дамбой. Пригожа водица плещется. І ось там така нібито горна рака з перакатами нейкімі такими водоспадами, пригожа так само виглядає. Але каб туди попасти, треба проїжджати вакол озера, гэта нам не по дорозі. Альбо спробувати гэту вялікую рэку проїжджати на роварах, што не вельмі хочеться ризикувати. Але здається на перший погляд, що тут глибиня десь до колена максимум. Але, мабуть, ми не будемо, не? Не? Добре. Нам насамрэч шмат аб'язджаць прыйдзецца, а часу у нас не так шмат. Добре, тоді їдемо по маршруту. Но место прикольное. Здесь и тут злые собаки были, где они? Поразбегались. Нам налево, ці куди? Нема собак. Направо? Нейкая тропиночка вядзе сюди до водоспаду. Зараз поглядим. Мабуть, що пригожае тут буде. Ось ради таких месцаў мы і падарожнічаем, і ўсіх запрашаем падарожнічаць па Беларусі. Насамрэч гэта вельмі файна. Менавіта ў падарожжы вы открываете самого себе. Вы свободный человек. Якія бытавыя праблемы там і все астатняе, хатнія справы, все откладывается. Вы як будто ў дзяцінства. Памятаеце сваё дзяцінства, калі вы былі, як бы мовіць, беззаботны, бесхлопотный человек. Вось і цяпер так атрымоўваецца, што калі ты падарожнічаеш, ты заезжаешь в такія мясціны, глядзіш на гэта все, і ветер, солнце, і гэта все, прыгажосць, вода. Блин, ну тут... Такие очищенные ловят рыбу, вот, и там бьют вот именно крыницы, это крыницы. Вот добро, Показывает, что А як гэта речка називається? червячанка, Сервач, да? Сервач. червяч.
Свердловська, а. Вельми цікаво. А тут не Вельми пригоже місце, координати покину в описанні. Добрі собаки. Пригожость-то якая. Ах, ехать по белорусским лесочкам. Блин, ну тут дорога такая, каменюки капец. Спекота. Зараз едем по таким безлюдным местинам. Тишиня. Ни водного человека, ни водной машины. Уже вечереє. Надвор'я судовне. Криху обгорели сьогодні на сонці. Але все равно все вельми подобається. Дорога криху сапсувалася. Санек там уже едет. Спинився мене почекати. Зараз заїхали на могилки у Воронча. Тут такий цікавий домик стоїть, ставні з крижами, капличка некая. Сябры, коли вам такие места не подобаются, то можете перемотать вперед. А я хочу тут поглядеть некоторые ось надмогілкові пам'ятники. Ось, наприклад, як гэта, гляньте, як виглядає. Вельми цікаво, от як ви лічите. Едем далее. Такой атмосферные могилки тут у Воронча. Вирішили кришечку пройтися пісочком. Тут такий затягнутий підйомчик. Тишина. Дорадиться осталось, ну, может, меньше 10 километров. Вот. Так что к вечеру, надеемся, уже будем там. Ось ми приїхали. Может, меня самим снять, как я тебе. Пригожий храм. Криху нагадує некий невеличкий замок. Такая башня, вежа. Такое древо могутное. Так, ладно.
Адзінае, што вызывае пытанні, гэта вось гэта дата. Адсюль открываецца такі від файны на закат. Прыгожа. Ну вось мы паглядзелі на гэты храм, а зараз поедем да сядзібы і будзем шукаць места для ночлега. Вось, сябры, мы пад'ехалі да музея сядзібы Урайца. Зараз падыдзем, глянем, як там абстановачка. Ось мы зараз ля сядзібы сустрэлі гаспадара, але тут застацца на начоўку няма магчымасці. Таму поедем шукаць нейкае месца, дзе мы зможам паставіць палаткі. Такія справы. А вось гэта радавы слуп раецкіх. Эмблема, нейкі лебедь ці гусь. Ну што, сябры, мы знайшлі сабе месца для начоўкі. Будзем ставіць палаткі для местнай амбулаторыі. Другіх варыянтаў няма. Ехаць куды-нибудь ехаць часу таксама няма. Таму як ёсць. Лапс, как мы будем разворачивать лагерь. Так, а вось тут мы будзем на гэтай паляне ставіць нашыя палаткі. Там нейкі яблыневы сад невялічкі. А вось амбулаторыя, гляньце. Затое там вот ёсць скамеечка, вось тут мусорны контейнер побач. Ровары наши тут застануцца. Все. Пачинаем ставить лагерь. Сябры, мы поставили палатки тут, а там человек пришел траву косить. Ходите косить траву. Санек. Ну, файно. Ось як виглядають наші палаточки. Сонейка уже села. Что мы зараз перекусим и хутко спать пойдем. Завтра новый день. Сябры, зараз уже темно. Тут здарылася неприемная рэч. Гэта чалавек, які касіў газоны, падышоў до нас. Спачатку сказаў, что тут нельзя ставить палатки, бо гэта тэрыторыя ФАПа. Хотя кому мы тут могли помешать? Потым продолжил далей косить газон. Уже калі сцямнела, калі мы все расставили, тут уже пачалі есці. Ён еще раз подошел и сказал: все, хлопцы, уезжайте отсюда. Спросил: вы сами откуль? А есть у вас паспорты? Паспортов у нас с собой немає. Спрашиваю: навошта вам наши паспорта? Спросили, кто он такие. Он представился директором ФАПа или заведующим ФАПа. Ось, и сказал: все, валите отсюда. Мы кажем: ну так мы переночим и с самого рання с заходом солнца отсюда поедем. Не? Типа уезжайте, забирайтесь отсюда. Зараз ходим по мокрой траве, шукаем, куды перенести палатки. Определиться с лагерем. Собираемся в потемках. Неприемная
ситуация. Вообще неприемная. Але это частка вандровки. І тому треба бути готовим до всього. Правда, Санек. Головне брати фонар, бо може здаритися так, що він вам спотребиться, як пересадиться. Погнали. Як він представився, этот чоловік? Николай Иванович. Николай Иванович. Да. Николай Иванович, Очень хороший человек. завідуючий ФАПом, так? Да, заведующий амбулаторией Амбулаторії. деревни Райца. Ось. Не сподобалися ми йому. Если кто с подписчиков Скореческого района и знает такую деревню, и вы случайно окажетесь в амбулатории, Передавайте ему привет. передавайте ему привет от туристов, которые разместились с палатками у него на территории. Так. Ну все. Выключаемся. До завтра.